došli smo ovdje u Priboj na Limu, na jezero Potpeć, da vidimo kran. Gospodin Nerčaci je stručnjak za kranove. Gospodine Nerčaci, možete nam objasniti zašto služi ovaj kran? Ovo je, kao što vidite, kran ML-12/16/10Ž. To je kran koji je namijenjen prvobitno za izvlačenje pramenova. Zašto još može da se koristi se za izvlačenje pramenova? Naravno, izvlačenje kose na pletence, na plaz, na ravno, može i na nulu. Molim, samo sekund. A imate li neki certifikat za to? Naravno, tu stoji sve. Naš renomirani, prvovenčani frizer Aleksandar Kapris, on je došao, vidio, utvrdio je. Šta je utvrdio? 100% spreman i velikodušno odabrano dobar za ovakve situacije. Znači, venčarke dolaze li ovdje ili one kuku? Naravno, pre toga se dogovore sa našim sponzorom. I molim, ima li sekretarica dole neđe? Ima radi dolje, ali pre toga se dogovore napismeno mora sa studijom lepote madam da obave jedan tretman da bi posle došli na ovaj kran na izvlačenje plemena. A ko je pjevao na otvaranju ovog krana? Naš renomirani pjevač Sead Boy. Polizi moj. Dobro, gospodine, hvala. Evo nas dalje u razgledanju krana za izvlačenje pramenova. Ovo je jedan kompleks, frizerski salon Potpeć. Gospodin Nerčaci je veliki stručnjak, on je vodič kroz ovaj komplekas ovdje. Gospodine Nerčaci, molim vas, možete mi objasniti šta je tu iz ove ruke ovdje? Šta je to? To je, samo malo da se pomerimo ovamo. Samo malo. Znači, to je jedan veoma kompleksan film. ŽD 13/17. Kako ste rekli, povlaka, kako? Povlaka 17/16. Zašto služi taj film? Za premiranje posle dugotrajnog tretmana kod naše kranovođe. Ima li taj film sposobnost tople? Ima 7 funkcija, toplika, hladnim, plus 3 brzine, tu se nalazi motor sa 1000 kubika koji može da pokreti do 100 konja. 100! Dobro, gospodine. Postigli smo ugovor sa Roventom kao sa ekipom Elite Modelu oko tabelanja njihovih modela najnovijim filmom, najnovije generacije. Gdje može da se nađe taj film? Kako je bolje opremljeno radnje. Gospodine Nerčaci, evo nas dalje u razgledanju frizerskog salona Potpeću u Priboju na Limu. Molim vas, da li vi meni možete da objasnite u vašem programu sušenja kose, peglanja, feniranja, toga svega, znači posle izvlačenja pramenova na onome tamo, molimo vas... Naravno. Tamo je kran, gdje se pere kosa posle izvlačenja pramenova, a pre feniranja? Svaki frizerski salon mora da ima svoju oficijalnu kadu, tako da i mi moramo da imamo našu oficijalnu kadu. Gdje se nalazi? Naime, mi se služimo ovim ultratehnološkim dostignućem zadnje generacije, to je kada DD 116/66/D. Naravno, mi to koristimo u svrsi i u dobru za sve naše najbolje mušterije. Naime, mušterije postave svoje glavice dole na dnu, mi im pustimo vodu koja će temeljno... Odakle dolazi ta voda? Voda dolazi iz mineralnih izvora koji su obogaćeni supstancama za očuvavanje korena kose i održavanje boje nakon pranja. Možete nam pokazati, molimo vas, koje sastojke vi ubacujete da bi oplemenili kosu? Ove plemenite sastojke, vidite,
mi ne koristimo ništa posebno, mi samo uzmemo flašu, na primjer ako hoćete palete kolor broj 16, mi to bačimo ovdje na serastor, imamo posebne rastarivače dole, oni to urade fino i sve se to fino izreguliše. Ima li šta živo ovdje? Nema. Mi smo to fino iščistili fino, da nema šta živo, da ne bi remetilo naše kose naših mušterija. Znači imate full program, ima li spa centar ovdje? Spa centar ćemo vam pokazati kasnije. Gde se nalazi, možete nam orijentacijom? Pokazat ćemo vam gore. Dobro, hvala.